Радая вітаць вас, вы тут, а значит дакладна ведаеце, што вас чакае. І гэта так, мы выпраўляемся ў традыцыйнае падарожжа па Беларусі. Сёння адлегласць досыць вялікая. Едзем у Ельскі раён на поўдзень. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Мы проехали больш за 30 километров и добраліся до самой мяжы з Украінай. Спыняемся у яшчэ адной вёсцы Ельскага раёна, якая называецца Козлы. Ой, як же мені радосному будь, мія юташка, да вбіє стрельця, мія юташка, да вбіє стрельця. Коли в нагоді, той не жаль мене, я то на горе, шовковой траве, я то на горе, шовковой траве. Юбилей стрелицы мою юточку разбили порог, бросили течка, разбили порог, бросили течка. А мы сустракаемся сёння ўжо тут у нашай студыі гуказапісу з мэтаю аднавіць успаміны пра жнівеньскую вандроўку ў вёску Козлы і, натуральна, стварыць штосьці радыкальна новае, узяўшы за аснову адну з даўнейшых народных песень. Гэтым разам за справу бяруцца наш аранжыроўшчык Олег Леўченка і спявачка Вера Карэтнікава. Найперш крыху пра яе. Вера Карэтнікава, спявачка, тэлевядучая, аўтар і кампазітар, фіналістка праекта «Народны артыст-2», пераможца беларуска-расейскага конкурсу сярод ВНУ «Каралева вясна-2004», міжнароднага еўрапейскага музычнага конкурсу ў Юрмале ў 2008 годзе. Працавала ў канцэртным аркестры пад кіраўніцтвам Михаіла Фінберга, маладзёжным тэатры эстрады. Чарнаморчык, мамачка, чарнаморчык, вывеў мяне босую на морозчик. Ой, чого козак смутен не весел, смутен не весел, дай не радося. Дай не радося. Ой, як же мені радосному будь, любив дівчина, дай зелі людей, любив дівчина, дай зелі людей. Коли б на село, то й не жаль було, я то через двор взяв товариш мой.
май. По воду йде, добрий день дає, з водою йде, на мене моргне, з водою йде, на мене моргне. З водою йде, на мене моргне, мені козаков, жалю задає, мені козаков, жалю задає. Па словах старажылаў, назва вёскі Казлы звязаная з гістарычнымі падзеямі, адыходам войскаў Напалеона праз Палессе. Натуральна, што вайна несла голад, гвалт і іншыя беды. Таму двое братоў вырашылі схавацца ў непраходных лясах і балотах Палесся. Прозвішча іх было Казёл. Так быццам бы і з'явілася вёска Казлы. Ішла паника, жито жотей, да забыла серпом взятей. Серпом взяла, хлеб забыла, одна палька дома была. Я уже солнце низко, низко, я уже вечер близко, близко, я уже солнце над обочком, добре житті в холодочку. Ой, дає дорогою, а мой голос добровою. Як то голос мой зачує, то той мене поратує. Як зачала родна маті, кидай даню жито жатей. Кидай даню жито жатей, іди даною вечерятей. Я вже, мамко, вечерала, да сухенький хліб жала, да сухенький хліб жала, да сльозками проганяла. Да рэчы, гэтаксама ў Ельскім раёне існаваў і такі рытуал. Старэйшая жняя наматвала на серп апошнія нясжатыя каласы, цягнула серп і вырывала іх з каранём. Пасля ўзнімала над галавой серп з каласамі і казала: «Нарадзіся і вадзіся, на той год не перавадзіся». Мы цяпер паназіраем за працэсам нараджэння новага аблічча старой песні, дзякуючы намаганням Веры Карэтнікавай і Олега Левченкі, і вернемся ў Казлы. Пробуем писать? Да, ну давай, конечно, что-нибудь надо же. Погнали. А наш пан жа маладенький, у яго коник вараненький. З Лениwy об'їжджає, з Вижницю
жните, жняться, и, Господи, жните, жняться. Мы не удаляем ничего? Хорошо. Если, как скажешь. Не надо? Маэстро. Все классно. Давай сначала. Я на нашей вулице, я на нашей вулице досігло. Це розбойцею стекло, це розбой. Юсігло, це розбойцею стекло, це розбойце вбили жабу на колодць. Вбили жабу на колодце, вбили жабу на колодце, поделили полапот. Я колечки цела жабка, я колечки цела жабка, я ковлупить буде шап. Буде шапка шаровари, буде шапка шаровари, щоб дівочки шанували. Шанували, гонорили, шанували, гонорили, за свинями спать ложить. Я свинями не годиться, я свинями не годиться, треба було його женить. Вёска Казлы, вядомая з сярэдзіны 19 стагоддзя, значылася ў спісе населеных месцаў мазырскага павету. Там было запісана, што ў Казлы гэта хутар падгальскай сельскай абшчыны з Караднянскай воласці. У 1909 годзе тут было 14 двароў, дзе пражывалі 135 чалавек. На пачатку 30-х гадоў арганізаваны калгас «Чырвоны араты», а хутар набыў статус вёскі. Адкрылася і пачатковая школа. А наш пан же молоденький, в його конек вороненький, на коника пан седає, своє невею об'їжджає. Своє неве об'їжджає, своїх женців подганяє. Жнете, женце, жнете, самі себе не пожнете. Не будете доженати, до будете ночувати. Ой, должному, не должному, ночувати не будемо. Везе по нам бочку пиво, бо нас не гай потомило. Бочку пиво, горелочки, да справимо й до жіночки. Вяртаю вас у сапраўднасць. У даўнішнія часы з дажыначным снапом здзяйсняліся пэўныя абрадавыя дзеянні. У тым ліку і варажба. Так дзяўчына збірала зрэзаныя для апошняга снапа пясточкі жмені. Калі жмені збіраліся парамі, то лічылася, выйдзе дзяўчына сёлета замуж. Мы працягнем назіраць за дажынкамі ў казлах пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. Свои вы обгоняете. Вот там, где вот эти вот кусок, там, где... Объезжая.
Да, да. Вот отсюда. Свои нивы объезжаешь, свои жняцу подгоняешь. Стоять. Хорошо, мы сейчас тут уточняли последнее слово. Все-таки Позните. все правильно, все правильно. Давай еще раз дубль сделаем. Да, давай. Свои нивы объезжаешь, свои нивы объезжаешь, свои жняцу подгоняешь. Оставить этот вариант, чтобы ты могла сверху попробовать? Ну давай, да, оставь это. Йо-йо, лесе, на оресе, тете, разовесла тете, разовесь. А в нашої ночки вече, рапокисла вече, рапокис. Чи покисла, не покисла, то я буду їсти, то я буду їсть. Коли мені дає Іванку на посаді сісти, на посаді сість. Ой, зятю, синочку, ой, зятю, синочку, сватай, мою дочку сватай, мою дочку. Ой, дама тобі коровку селятком сватай, зятю дочку дає дочку зятятку. Щейко, почко, сена, щейко, почко, сена, шобко, рука єла, шобко, рука єла. Нагадаю, што гэтым разам мы записываем абрады, якія дагэтуль ладзяцца ў Ельскім раёне. У кастрычніку 1943 года нямецка-фашысцкія акупанты спалілі вёску. Загінула каля 30 жыхароў. На сённяшні дзень у Казлах засталося ўсяго 38 чалавек, сярод якіх самаму маладому 54 гады. Над полями да над нивами ветер мается, голубыми переливами гойдается. Голубыми переливами гойдается. Лен гойдається, кучеравиця, його рею з берегу. Може з'явиться, зацікавиться, той, кого люблю. Може з'явиться, зацікавиться, той, кого люблю. Довго ждала я свого милого, не дождалася. Тракториста чорнобривого закохалася. Тракториста чорнобривого закохалася. Закохалася, только глянула, тихим вечером он прийшов. Не доглянула, як заглянула, серденько любов. Не доглянула, як заглянула,
серденько я бав. З неба зорка полым'яная, упала в вишеню. Я сорочка для коханого, зелену вишея. Я сорочка для коханого, зелену вишея. Мы вяртаемся ў Мінск з вёскі Казлы Ельскага района. Хочацца зазначыць, што мясцовы песенны стыль выканання тутэйшым аўтэнтычным калектывам унесены ў спіс нематэрыяльных культурных каштоўнасцяў. Пацікавімся, наколькі плённа працуецца над адной з аўтэнтычных песняў Веры Карэтнікавай пад наглядам Олега Леўчанкі. Жніце, жняце, жніце, самі сябе не пазніце. Вот так надо как-то. Да, хорошо, только теперь повтори то же самое, только уверенно сделай теперь. Свої ніви об'їжджає, свої жняцу подганяє. Жніце, жняце, жніце, самі сябе не пазніце. Ну, ладно, у нас эти куски есть, давай, знаешь, закончим без хвостов тогда, попробуем еще. Давай еще один дубль с коротким. Мы завершили гасцяваць у Казлах, а тым часам народная песня пра пана набыла абсалютна новае гучанне. Слухаем яе ў выкананні Веры Карэтнікавай і сустракаемся праз тыдзень. Рушым на Брэшчыну у Івацэвіцкі раён. Завітвайце, буду чакаць. А наш пан жа маладзенькі, у яго конік вараненькі. На коніка пан сядае, свае нівы аб'язджае. Свае нівы аб'язджае, сваіх жняцоў падганяе. Жніце, жняцы, жніце, самі сябе не пазніце. Як будете дажынаці, то будете начаваці. Ой, дажнем мы не дажнем, начаваці не будем. Везе панічачку піва, порознила, подтомила бочку піва. Наливочки дай справа, чай, дажиночки. Наш пан, 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 наш пан.